Nkatho chamwanyi kugwatanira na bao twikire nteto chietu cheruthe mweri tariki 27 mweri jwa iri mwaka jwa 2024 amona nteto iria nkureterete ni DG Mutuma kwithura nowe urungamairaga ngarama ya ngari yawe ya thirikari gukurukira muko jwawe. Akariba Mwero Nkanga kurigarani kingabana Kawira ataragiria mpithukiro cia maithonde njuri ya tigania imeneretie CSK ndiki. Akari kwingata ari mubabe roba ECD chukuru ne ijere Gembe South bakiuga barenda bare batwire kwiritaniria kwande kwa mbere. Michokaniro ya siasa gukujerwa Tharakanithi nyuma ya thoko ya Kathwana kwaraganwa ni ruo. Mwonanire to mathithio ni MAUREEN Kirimi na ningetwa MAUREEN Kinya na nteto chietu chirambiria thaiji. Ntuko ya narua munini wa ngavana kaunti ya Meru Mutuma Ntwithingia akinyete mbere ya kamiti ya ukinyaniria bwa mibango ya thirikari na chomba implementation committee naria akinyete kweza na Weru kumania na baruga iria kamiti eje yamukirite kuma kiriwe akiaria mbere ya kamiti eje retongeretwe ni MC wa Muthara Aurelio Murangeri. DG Mutuma na ithurite Kinya nyuma ya kamiti ya JLAC kwendekithia OBC ya ngavana kurungamira ngarama ya maguta jangari yawe ya thirikari mwankira nande ekagira ngari iu maguta gukurukira muko jwawe. Muthurumuruki na chotariria Mthenya narua munini wa ngavana Mutuma Ntwithingia no kinyete kiri committee implementation. I swear that the information that I shall give before this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kenda kumenya kethira mendekire jaja thithitwe county assembly ji jege munini wa ngavana kire manthu jo OBC we kwithurekia wa mbeche kuthya kithithika. Yamwe yayo ne kuwa atikwa wa facilitation ya ngareke Kinya wikirwa mauta. Ingi ne kuwa staff ba webo bichi including ndereva oke na PA oke batacho kwa nguine ne mbere ire bati kulilwa kana number 1 are kubwithia subvote yo bichi DG through Department of Finance bareta supplementary budget ambayo nya supplementary budget itaretwa so mwanka thai matari ara tandatu yare kubwithwo te yabwithitwo twaseta an example Kenya mzima no mwanka governors by shima ma deputies bo na no mwanka deputy governors nyabo oyabora governors bo setero mbecha no ntu nyabo ibaringeri kura i wananchi Kinya deputy governors ba setero nabo kagina ko kautuma baumba kuritira wananchi baraba baringire kura kankwenda kuga no mwanka tuhakikishe ndupite wetu na gwitira Amero ngogera kwagirite na baringire kura bebo baire ataringire governor wenka na no mwanka Amero bone service ya ndupite liweri waro amna bobu munini wa ngavana i committee ji augo tioga rukubonekana no ntutembe charaewa nyamantu jange mwanya ne county ya Meru jatigutira kubaterie. Things are not as light as we would want to discuss it in this committee. We should really look for the solutions that are ailing or to the issues that are ailing Meru County is on how to really liberate Meru County, because Meru County is under siege. We are under captivity, some form of captivity, and it's you and me. But I know we're in the same basket, frustrated together. Kulingana munini wa ngavana agwenda muno OBC we kwithwekewa mbeca ndikininya gwitaka omeka Meru kirimicemania kithirikari ira ngavana wa Meru ati ukinya. Because we are losing big time in the opportunities that are, presented by the national government. Because the deputy governor, I would really love to be representing my county in those forums. But how would I fuel the Gazla high machine that is supposed to be fueled by the government to attend to the meetings in Naivasha
na mucemene jwa mbere njwetu twakirotera ni jura governors baratirimena mutongirio mugongo. Just 1 week ago, the president had called for the executive meeting in Naivasha, where the deputy governors and the governors, the CSs and the MPs, but Meru County government, myself and Mama Governor, were not present in such a high-profile meeting where you meet with the opportunities, the development partners, ministries that maybe you would want to advance some request about the challenges that are bedeviling the Meru County. Mucemene jwa iri ni ara governor von the Mount Kenya barone bacemene na governor wa Meru ationekano. Call it CEREB, where all the counties and the Mount Kenya region meet together again to deliberate on how we can maximize on the opportunities that are there as a bloc, so that every county present the issues that are ailing their county, the limitations that they have, the proposals that we have, so that we can hear from others what they are doing. But again, Meru County, Nguriki mulini wa ngavana mutumanto ithinkia akiwa teko menya niki gitumi askari braba imoritani thikari ya kaunti Meru itero kithakene na rabakaria ng'ombe iteiwe bareto matauni ne kwagagia ntu. The land cruiser that was helping our people in that region, and the rangers who were trained by the county government to offer or reinforce security agencies in that region were withdrawn to come and help in clobbering and beating Latif, who is intercepting and interjecting the official motor vehicle of the deputy governor from being towed to Nairobi for a simple repair that was done at my official residence. Na nandi MCA baba barugwendekithia riao baugite thirikari ya kaunti Meru ereta supplementary budget baketha bakimwathurira na nani kuombekana nikio gitumi mwankira randi thirikari ya kaunti Meru italeta supplementary budget. Ntekwenda kuwa ni onto bwa DG lakini no kwethire kwebwo no onto kuringana na recommendation chietu imwe yayo yewa either the county executive through the department of finance create kintu kitawa subvote ebwethia subvote ekunenkera obichie DG mbecha na yake yakwethire tebwethia bou ndira supplementary budget ekaretwa county assembly Meru eke yakwethira bou butabwethika through the executive bongwa babwethia subvote na baikire DG mbecha through the supplementary budget. So no kwethire that is the reason kana kwethire yange lakini tutekuelewa ni ino ndo mwanka thai executive etikuumba kureta supplementary budget tubakilukiria kenda ngwicha Meru iruteka burabo bateri. Mind ya governor Kawira Mwangaza ati dhuania kana ationa inyatoro onete that deputy we uramenete sana na kuthadhilisha sana onete kintu kiwitwa facilitation in terms of mbecha tia ofisi ya deputy governor we. So kaba inya Meru yonthe kare bura ya kara supplementary budget ire kuya to align bura ko batire antwa deputy governor ko tuika kintu kike wito supplementary budget kike ya na solution ya deputy governor we kaba inya kirete witate kaba kirete. Muthuri Murioki, Weru TV, mutiro jwa Kangangi. Akariba mwero nkanga kuma ward ya Tigania West na aria kwithiritwe kugikujirwa mpithukiro cia maithani bachumirite gutariria kurega kunganirwa kwao ni gukira kwa ngavana Kawira onde betite na mbere gukabana na mbabandithia baruga ibethiritwe na wirigiro bunene kuona kana kinya kuigwa ngavana Kawira akiaririria ikarika ria kiumia kithiru ntere cia matabithi kana kinya gutuma ntumiria kuboreria tangavana baumbere baruga mubango jwa bana jwa kuweza na ng'ombe imwe kirinja etiguchumba etebaguna bokethira thirikari ya county etikubatwaria gukaria ng'ombe na mioyo ya ntu ntereu mukirimithika na riboti iji. Akariba mwero nkanga wondine ya Kithetia ni West bara ng'ombe tiao chiyiro ndingene matabithi kiumia kithiru iba makirete okira kwa gavana wao Kawira Mwangaza bakio ibara iregirete wikwa sauti yewe ontune bo atori beto na rethi beto na kinyom ngandi beto painara Rwanda kabakorero kwimpara
bate na risasi bate na kinya bia korea ng'ambe ciongwa ni iraitire turori nanga banare nonto ate kwaria ataria kuma ng'ambe cieto ciaitere kuma anto beto barera thina Rwanda ruruonthe ngabana ate kwaria turori na mamiare ethera ka mami na ogere atothetere ata kinya kono atura fole tutamuona kinya mishema nonte ithai Rwanda nangu aturia ri na twina ngabana aturia amenya nimbi ina thina kakukarakaria atia ngabana kethe ng'ambe cia county Ambawai county ya Isiolo ni tontu ate kwa arania na ngabana wa county eu kana yetha no Samburu barania nwe kaba ukirana kana kaumukira nuntu gatatu aturirite mwakari riri ngabana batwaria hapo mbere ya turona bakienye bakiraito murungi na tuire kithaga ukira ngabana ora wa Samburu kana wa Isiolo atuire na ukira nontu koke gukuithwo kwa no safari ni Ambawau safari Kithumba na ate kwaria na koke kutithuka kwetukuo kutithuka tutithuka kwo arwarie ne rwa Weru onthe au awe interest yekiera nene ikana kamumero akarakia ndiroria eru are na mami eto are nontu kana gaka mumero kakorera na kate kona mami loi mama kawira mwangaza ko tonkia ngasi torera methori kana neri ara methori otonkia torera methori awera gore arete na gangabana ore mutindo ara ng'ambe cia tonto beto bakithiraira Rwanda ro ng'ambe ya Thaa na Samburu Rwiba murombete obatetherio karia ngiri cia ng'ombe cio ira ci Rwanda anto baretaira ng'ombe mo ki location yonthe rabakuete batethie no nambi Rwanda ro rweto twina ng'ambe cia kwana anto bamwero nkanga ni aritingwe turima tukaura ng'ambe tukaura mbori na ng'ambe ici itotwerie ku ng'ambe mwera uturairi itena maana no nto iturairi kinya mburi ndiete gomba kubua kwetu akareta kinya ng'ambe muntu urareteretwa akethira muntu ate wiciomba ateomba kuthambia ateomba omionera rwe ateomba omionera bia kuria ng'ambe ra iba yayo kamurio kirora ureterwe ng'ambe u kinya ya kuimpara irenge achwe kare oi murimo no tebwe komba otethi kinya URETERI tukuiwe muno na CEO wa Meru awitwa Kawira Mwangasa atukaretie tukiawa akitoretaira ng'ambe akireta ng'ambe mo ondi tuikwa na wikia kuntu mwanya na nkwenda gua kinya bau bakuthenja ng'ambe mo kaba konete utebwete obatethia woni ndiwa atire ndembiyewe ng'ambe u ere mwe wa kureta waetayo aturetera mwero nkangae na kame bamunywe na family yawe atokareria twena chori icho to iro twaikwa twanirite kabisa kawera turairi ng'ambe mwe na tokareria ire Rwanda icho cia twanieria tutemenya kwanwa ni ng'ambe mwe onto aiturairi bia kuruira utheri nkuruki bawite maketha yao yaitite na mbere kwinyangwe injo ubonene antu baba bange mwanden kenjo wirate bezero twira njo ichietu tubwiri kwiritana kware acio na tukaria Kithoiri na atoka araniria nyumo Kithoiri ekire ya mpembe ciaku na kethia munda ngegao woni ndona roiro wo thirikari ihutubwitheria nuntu ibabwiri kwinga njo uchi acoka na irari nuntu kachuiritwe ikeya na kuya kwinyangia bia kuria bietu batwirire batwe we are living in the elephant corridor tutura yani ndene ya barabara yambi ya njou tori otire rira miundre ya na wa baba tutwira eni elephant corridor tot batabati kutoa miunda ndene ya erieu amwe na mathina yangi Kithumba yaraba kuiya barumirite Rwanda ro mbura ne raurete muno njira cietu twikanga tutene nyotoria magetha ya tuketha thainya bara batarirwa miunda yo bange ginya ngora baita na matanete tutokona njira cio batoria cio twana barerwa njirene ntamono ni to wikia matani ciara kwa tueka utire ngari ambulance ni aiterera to aimbere na to chogari ambulance yeto to kwa matana na ituro to kunwa ko tindawa cie cibitari cioro biongo bire aibia kofia muntu ageta kiorone kiu ka wikuokua no ntu kioro already biakina something ekariu mwanka thino kona kioro gitieria o kintu 6 inches kithilikilia kiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika
Akuru banjuri ncheke ya tiganiani bachumiretie kumeneria makarikaja wagagia bwa ukaria jaraja kuongereka mwankene jwa Meru na Isiolo. Bakiorota CS ukaria bwandene Profesa Kithure Kindiki ni kuremwa kukinyaniria wirane bwa guchokaniria thiri no kirio ntubura mwankira nande butironeka. Nkrokine bakumeneria ekarikare aruaruare kuthukangwa kwa into na nyomba cha mubiashara Mwentere cha Kabuito. Kevin Kimathi ni agututariria. Atongoria bauba kanjwa njuri ncheketi ya niba ukiririta bunene buru agagia bokaria kumania mpitho kroshia maitha miankeni ya kaunti ya Meru na kaunti mutori ya Isiolo na reburu etiete arithiba Meru na asara ya nkulukia ndethi ya maana kenda ilia shiyi mwankadhai. Kwena ngambe cheto chi itokuromba president wetu na Kindiki wasiri wa usalama ngambe uchoke icha Meru na icha tiania na yagembe itokuromba ichoke ngambe unichoke iba nankanera ndege cheta ikauria ngambe na ngambe ichoke babu the operation yenene ya ngambe cheto ichoke no ngambe cheta takwe mana ya nana ngambe mana nana ngambe nyinge muno itokuria Kindiki mwana wetu ailele mantu na president wetu ailele na Kindiki wasiri wa intano kato muromba ngambe cheto ikuthira batu into biatu bikuthira na thirikari ri kuo nende tutegua ni thirikari weta na into ni ambaba weta abio endere aure ngai atu mayoro yo tutethia thirikari ni ebu yo tutethia ngambe cheto ichete ngiro ngambe mana kenda o ngambe ngiri na gintu bega nene baba thirikari baturire na president aturire sababu tukuire kamuno kanto uwaira bundoki uwaina chopingoni nako murungu ni pingoni na araba itakwira bundoki ikakothania Ethiopia ire totije Ethiopia ikakothania Uganda kana saire totije nende tokera thirikari mwanka twengwa tweteko ne ba hukume watu tethia na tuteka wa atua ekari yeu kokwa totije bundoki na ikuma kinatwe nende ketha wake kemera chanyo gwo bundoki kwenda kwa Meru kote wataje turukana kote watabu turukana bundoki kana Thamburu no cha Meru yako watu kwa na ndege kwa tande bundoki cha Meru ikaitwa illegal ne Meru etoire utekonte konge bundoki cha illegal ili ane Meru tokaira Kindiki kinya na arachuna na bundoki no kenda bundoki je antuko imwe ire kou no ntondere kwera yo ya bundoki kulukia kurubaba kimeneria bunge bunene karikari arua Ntere cia Kabuito igembe centro na arako wa kuiru inyange bwinto kathomba be mubiashara Mwentere Moses lichoro ni antu bati kumenyekana katukwira kathera no ntu numu tongeri onjuri ya Meru yonde batweneye mbere twita kithirine atwire kitha mantu ya yarone karenge ya Meru kwithirwa mutie Meru uti kuma thera ombwa tutakinya Meru itaithia mucho muntu no ntubwa muntu ungi utibio ntolechero aina bio muntu katukwira kathera neye kathera ne chamani wa matiama rionze kinya batu na bara na itoko watabare kabisa muthaka mwene kwithirwa into biake no nete kathera na kona ramu na uteke nto bamugwetheria na nyumba iraithirwa na mirera temwa nibo ntoto kwaya na ntuko muwanja tokawa kinya kathera na yero athene na baituma na ukiri mukaririte wa kanjwa njuri ncheke yonthe laina skathera ibaye na kaita kantuko muwanja kawituria kwa thwanirwa bombere bayukia matalia ya kuruba kiama jori etiu ya kero ronda inya ya uano mwanke tangase ekwaya na ntuko muwanja njuri ya tiania kire antu bara bonde benyangirinto kire antu bara bangete wenyanginto bara barinkile beneu ke muntu ringithia kintu ke pawaso ya muntu ire temere kila ke muntu wende wethrankile beneu ai kwa kithirina toya na ntuko muwanja mwanga tariki 6 itokuromba antu bauba Kabuito
baitorie. Weru TV kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi. Akariba lulumaku makego ya ntobocho neba umarukitie KINYA mwarimu mweru wa ECD uria urari agutumwa ni thirikari chukurune ya primary ya luluma baugete batetekeria thirikari kurega kubajukiria na baward chiao na kubaretera ageni na anabao batwire kwiritaniria gwa kagita kuthomithia ana bakire agwane achiari karikarire ni richokerete kaire chukurune ya Ura River irere gisigone okiukia kegoi antobocho taure Dennis Mugendi agutariria kiririboti ejawe. Imbise Imwe sukuruni ya Ruruma primary wandini ya kegoi antobocho gishigone kya ubunge kya Igembe South. Mbisa eji kuonekana imwarimu umwe muritani wa nasari mwekuru ekirite rinda ritu nagikusanirwa nde mwana juna jojungi aciari baria bari na muthuro bari mukucia na kumukusa bamumaria cukuru neji nabo arimu baria bakuonekana bekirite nguo cia rangi njeru ibakurema nawe mateta ja aciari jari ni thirikari ya kaunti ya Meru ikumwandika na kumureta cukuru neji na bari na mwarimu wao atwire uria bateretwe ikwandikwa. Na mwarimu tutura tutana luluma tumuri atu aciari poturomba tutura kwelenka thirikari kaunti twandikirewe lakini rira tu ibu mwarimu wetu ainietie leo tena pesa mwarimu wetu natutikira na karitana betu na tibenga na akaromba nyamuru sana akaronti mwarimu na koro nene ana betu bathoma boma kibakene kemira lakini thai mwarimu wetu kendi rengi kacokeria kanyo kau rira mwarimu wetu tuwamba mutetera haki at least yaone kangwe thirikari ne county iro boturetera ungi bwata uro turagutana na betu atu aturonere tinyelegete muno anse bato to mwarimu batera kontana na pakethomba na makadai ke thirikari county watu karimu baturetera arimu bakuma wandinge batora kuritana konge na betu batwere ao batukonsindwa ko bato to ibi byatuma bato na turasiari tuwana tukwanda na mwarimu urareterwe itwandikirwo wetoro twire kuo turi aciari turenda mwarimu urako kwena mwarimu turako skuru airitaniritie na akairitanire kwa vyote kuitana na bau airitaneti kabisa na turi aciari twetetheranisha lakini ruare mwarimu huu turie ruare mwarimu ake ebele skuru ebele ko injere kweta kwambiriria arimu basinditwe katharini aciari baria barikite na kwenga mwarimu ujo buru tumwa yao ni kiri thirikari ya kaunti ya Meru ibathikirie yandike mwarimu wao uria atwire kato kwenda kuria county government kawira Mwangaza we ngavana wetu imbi woleletie ukethira mwama wetu turitana ati kwa payroll ati kwa business so twina haki na twina right mama wetu thai kendi akarethira ati wa payroll ki county uti mwarimu ungi twirende kuritana iwe kuma Ruruma primary Nteto no tacio cukuru ya Ura River primary anchenge uria aciari bathuri ni kuretwo mwarimu ungi wa nasari na bari na mwarimu uria atwire akumenyekana ta KINYA bakuwa na bakiritie anene baturu are turi aciari baura primary to tureta muthuro munene no tubakwethira twina mwana wetu yawe weta pinde KINYA ura turererete andikwa county government kwatuika atirambira kwandikwa kwatuika mwarimu ungi turambira kwandikirwo yawe wetwa Nkirote na tutio mwenda tue turenda twandikirwo pinde KINYA no twanjiriria twana tununu kuma play group mwanga to KINYA grade 3 mwarimu aitanite miaka 8 na ari no te nangi aigithwe barenda ana muchibu baguane aciari baba basumiritie na malalamiko ja maingi yegie mwarimu uwa wetwa KINYA kwithwa atiandikitwe nandi iromba riao kiri thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira ngavana Kawira Mwangaza ni atigire mwarimu ujo wa kwandikwa na KINYA ungitaka bakumumena KINYA we bari ugano wandikwe ni kwithwa cukuru iji iri na arito baba ingi baria batena mwarimu ukubaritana batu tena thina na mwarimu batwandikire lakini problem wetu ni atire twina muritora twina muciari ura utumite mwarimu ura uturite guthoma thi community no ti mwana wankea community nya mucangire mbia eta na arathoma ona mathomo
na ibu onto to community wa mwana oyo e consider akandikwa getha gweswa muno Lomba tiaki burunga abana kawera muntu ora tweryo atweka kana mutie ongeya ogeya ni opportunity yonekana ounu ala kweta ko consider mbere na kwa tweka kinya batu twena twe nembe eka no lokwa no komena ni embe otiembe ro komena ngwene uteke anja utemu embe ukomena na ukume embe utezi embe bora ukombikana ure isindi twena na bakobwa kwandiko nyari mu bobo bele lakini atotethia twandikire mwarimu Dennis Mugendi, Weru TV. Sukuru ni Aura Primary, wandi ni akiagu ya Ntobochio, Igembe South, County ya Meru. Itana mbere kurumira Nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na ingi nkuruki. Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. Mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Raino Mabati kutoka Raino Mabati Factory. Wanakupa exact